Na Yesu asifiwe. Amen. Turasaba tugine bukeya gusa bukeya. Amen. Anje uri kuvuga abantu makuru. Amen. Gasora riba. Tamukano pa. Haleluya. Uzo kunikani kuzanga muzaswe kumfata kandi mu gitondo. Uzaswe kumfata mu gitondo. Bimana itwe Tumpe Mungu. Haleluya. Amen. Tugiye gusengera Gasore. Tunaenda kumwombea Gasore. Afite maitaje 3 ariko turamusengera ku bwa mushiki utari hano. Akona hizo shida 3 ambazo anafahamu. Hariho mushiki we mbona uri kure mu mahanga. Kuna dada yake ambaye ako mbali. Uwo niwo tugiye kubanzirizaho. Huyo ndiye ambaye tutaweza kuanza naye. Bimana kibere twese ba. Haleluya. Amen. Mwijoro rya gatanu twagize ukuntu Imana itugirira ukuntu kumwe habe ibintu bitangaje. Amen. Vitu za maajabu. None uwo niwo nabonye nitumara muri iki gisirimba turasengera abarwayi mbonye kandi hano. Tutaweza kuombea wagonjwa kwa gisirimba hii. Abarwayi hari umurwayi mbonye kandi kurishaganya gusa ariko kumeze nabi. Kuna wagonjwa hapa lakini wako hali mbaya. Iyo bimfashe nyine mu gitondo muza mwihanga. Turanga vuba n'ubundi kandi kanya ndabasezeye kunatashe. Uko ndibona mu Uganda ariko nanone nkore pia ninawaaga narudi nyumbani. Turanga pa. Turanga.